ikomeye cyane yabo ahuriro rya Fardc aho bapushinze babo ku myaka gatatu muri makobora ya mbere na makobora ya kabiri amaginga ya bakaba bahinduye uburyo bwo kurida umujyi wa Uvira kubera yuko rwikaga rwose mu buryo bukomeye cyane kubera imbaraga zikomeye ziri huriro rya Fardc ndetse n'FDNB. Ni mwisura nshya ni imirwano ikomeje gukomera cyane kuri uyu munsi wa Mungu ku igenekerezo rya 28 Kigarama 2025, aho rero benshi bagaragaza ko ibintu bikomeje kugenda biba. Umwe aragira ati des combats sont signalés en ce moment au sud de Kivu de la ville du Uvira ce matin dimanche le 28 décembre, provoquer la panique parmi les habitants. Oragaragaza uburyo ki ibikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice byegere Uvira bizatumye abaturage bagira ubwoba mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, by'umwihariko batuye muri ibi bice. Arakomeza agira ati c'est la des sources militaires il agité de bateaux armés canoniques sans nommer de Malambo utilisés par les combats Wazalendo avec l'appui de Fardc qui attaquait les positions des rebelles de M23 depuis le lac Tanganyika. Akomeza avuga ko ari bubikurikirane, aragaragaza ko no mu mazi naho ari kubera imirwano ikomeye. Fardc yatatse impande zose ifatanyije n'abazalendo. Hagati aho rero avugwa Goma yo ni inkuru nziza. Aragira ati Goma, prise de 50 jeunes du quartier Bujovo allongé à la liste de candidats à la formation de ACTU mouvement AFC M23 ce samedi 27 décembre 2025. La portage de la série de communication du gouvernorat du Nord Kivu ro bigaragara ko aba bajene bo bari kwinjira mu cama cya 23 bagahabwa amahugurwa abemerera kuba abanyamuryango hangaha. Ni mugero bikomeje kugenda bikomera. Bamwe mu bakurikiranira hafi biri ko baragaragaza ibiri kuba. Umwampaye ubutumwa agira ati Uvira, le Fardc annonce nous sommes en centre Uvira depuis 3 jours mais toujours pas une photo petanda center. Aho raragaragaza ibiri kugenda bivugwa na Fardc akagaragaza ukuri ndetse n'ibinyoma bikomeje kugenda biboneka. Turaza ro kubabwira byinshi mu bikomeje kugenda biba, ndetse turaza kuramburira hamwe page ikomeye yanditseho amakuru arebana n'uburyo Uburundi bukomeje kurungika abasoda benshi. Hagati aho rero biravugwa kandi biremezwa ko kuri ubu hakomeje kugenda hagaragara imbaraga zidasanzwe mu bindi bice. Urituriwe ampaye amakuru aragira ati CSRP, a new Ituri rebel group led by Thomas Rubanga, reportedly allied to AFC bloc, has launched the major offensive seizing parts of Ituri as a Fardc retreat. CRP says it aims to end tribalism, ICC linked terror and chronic miseries. Aragaragaza ibiri kubera muri Ituri, agaragaza ko rero umutwe wa CRP ushobora kuba ufitanye mubano udasanzwe na Fardc na M23 mu rwego rwo kugira ngo birukane Fardc ndetse bakomeze kugenda bigarura ibice bitandukanye. Ariko ibi ni ibitekerezo bye, ntabwo ari ukuri kuko nta bimenyetso bifatika bihari. Ni mu gihe kandi kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko mu bice bitandukanye abaturage bakomeje kugenda bashyigikira mutwe M23, aho ku munsi w'ejo hagaragaye marché pacifique sans samedi à Kirumba et Kanya. La population contestait le retreat de ARK à Uvira était édité catégoriquement na ni en retour des efforts de cette rire ari do Wazalendo. Bakoze urugendo rwamagana ndetse rusaba ko AFC itava muri Uvira ndetse ko batagomba kwemerera Fardc ndetse n'abazalendo kugaruka muri uyu mushi. Ni mu gihe kandi ku ruhando mpuzamahanga aho bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Donald Trump yongeye kugaruka mu kibazo, oro bigaragara ko ibyo yiyemeje bigoranye kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Banywanyi ni musoro turebera hamwe uri kugenda biba mu makuru akomeye, aho rero ikinyamakuru The Great Rex Eyes cyo kimaze kwandika inkuru kigira iti Pro-Kabila generals branded territories as Congress army is battled by AFC.
as the AFC M23 rebellion demonstrates its ability to resize and hold watchers of Tirio in the east of Democratic Republic of Congo, a familiar pattern as imagined within Kinshasa. Oro bagaragaza ko abasirikare b'abapro b'abagenero bakoze ku bwa Joseph Kabila bashobora rero guhindukira bakagira ibindi bikorwa bakora. Ni muzero tubane kuri iyi page ikomeye iri imfunyapfunya igize amakuru twakira turuka mu mpande z'isi zitandukanye, yaba ari mu buseruko mpuzamahanga, mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo, ndetse n'abari ku rwego mpuzamahanga tureba ibiri kugenda biba. Ariko hagati turi kumwe na Roko Informa wacu ku murongo wa telefoni. Bwana Safari ugiye kutubwira uko bihagaze kuri tere. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Kugeza kuri uyu mutaga bihagaze gute ku mirongo imbere y'urugamba? Nakubwira yuko ibintu byahinduye isura ku rwego rwo hejuru. Maginga ya bivuga ko ari uburyo bwa tactical, ariko mu bigaragara birasa nkaho n'ubundi FDN mu bufatanyabikorwa bikomeye cyane, aho twamaze kubona ko nyuma y'ababirigi harimo n'abarusiya. Urumva ni igikorwa gikomeye cyane kiri gukorwa mu gusubiza inyuma 23 kubu. Nakubwira ko mu rukerera rw'uyu munsi yego intambara yari yose ku rwego rwo hejuru, kubera yuko mu maginga ya hagiye gukomeza hakomeje imirwano ikomeye. N'ubu ngubu imirwano ni yose yego, ariko nakubwira ko ubu ngubu mu makoporo ya kabiri n'iya mbere bisa nkaho n'ubundi biri mu biganza bya Fardc. Ariko icyo natangariza ni uko hari drone zarashweho, yarashwe na 23 n'indege barashe nyine igakweka ikagenda. Babirashe ryari? Nakubwira ko babirashe nko mu masaga nko mu masaa 11 gutyo aho ngaho za mu gitondo. Zari zije muri atake? Na atake ikomeye cyane. Nakubwira yuko ibitero shuma biri gukorwa n'ibikoro bya Fardc n'ingabo za FDN bikomeye ku rwego rwo hejuru, ariko kubera uburyo bukomeye bwo guhindura ndetse na tacticoma n'uburyo ababirigi bakomeje kugenda bivanza muri ibi, ndetse na habonetsemo n'abarusiya. Ku bantu baza abarusiya babonetsemo. Urumva nyine ni urugamba rumeze ukuntu rukomeye rurenze n'izo twajyaga tubona zigiye zitandukanye. Ibi rero birabaye Bwana Safari, arandi makuru agaragaza n'ubundi biri kubera neza mu nkengero z'icyaga cya Tanganyika kuri iki cyumweru. Hari umakuru maze kwakira y'umunyamakuru uri mwabiri abice ukora kuri Radio Maendeleo ukorera mwabiri abice bya Uvira. Hari amakuru ampayendagira ngo unyemberere nyabwira abadukurikiye. Nta kibazo. Arambwiye uti muri iki gitondo cyo ku cyumweru ku igenekerezo rya 28 Kigarama mu gitondo hari kuba imirwano ikomeye mu majyepfo y'igisagara cya Uvira mu ntara Kivu y'amajyepfo, bikaba byateje ubwoba nihahamuka mu baturage. Amakuru tumaze kwakira ari guturuka mu nzego z'umutekano aragaragaza ko hari ubwato bwitwaje intwaro buzwi ku izina rya Marambo buri gukoreshwa n'abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta bagabye igitero ku birindiro by'umutwe M23 mu bice bitukije ikiyaga cya Tanganyika. Umwe mu baturage bo muri aka gace watanze amakuru yagize ati twumvisha urusaku rw'amasasu n'ibiturika biturutse mu kiyaga cya Tanganyika. Abantu bose bahise bahunga berekeza mu bice bitekanye. Hari ubwoba bwinshi kuko tutazi ibintu uko biri buze kugenda. Umuturage yakomeje avuga ko abaturage benshi bahungiye mu mashyamba no mu yindi midugudu iri kure na yaho imirwano iri kubera mu rwego rwo kurinda ko bagirwa ingaruka zikomeye n'iyi mirwano. Kugeza ubu ntiharamenyekana umubare w'abapfuye cyangwa se abakomeretse, ariko ibikorwa by'ubucuruzi n'ubuzima busanzwe byamaze guhagarara muri aka gace. Amakuru arakomeje kugenda agaragaza ko n'ubundi hakomeje kugenda haza abarwanyi bigaragara ko bari kugenda bisuganya. Bwana Safari rero ngayo nguko ni ibiri kubera hari mu kiyaga cya Tanganyika. Niba nawe hari ibindi ufite kurenza ibyo uyu munyamakuru wa Radio Maendeleo yampaye nawe wabitubwira. Uko bigaragara ni kwa kundi umuntu aba wenda yumva gahunda ko zimeze, ko navuga ko atarwa ngo ni uguhera mu gitondo mirwano yatagiye mu munsi mu isaha 8 z'umugoroba z'urukerera nyine niho yatagiye uburiye ikomeye. Yego. Ndetse nakubwira yuko maginga ya usibye n'akibyo by'ubwato, nakubwira yuko mu 23 yamaze gufata amaso 3 y'ihuriro rya Fardc.
bayafashe gute mu makuru ufite kugeza ubu? Bayafashe ku munsi w'ejo uretse ko bitari byakamenyekanye neza, ariko byagaragaye bamaze kuyajyana, barimo bayajyana nyine bayerekeza hafi na Uvira. Yego. Nyuma y'aho amaso yabo n'ubundi bayarasheho aparitse, bakayatwika. Urumva ko nabwo ari nk'igikorwa cyo kwihumura kuri iri huriro na Fardc. Fardc ikora iki? Nta kintu yakoze kuko n'ubundi imirwano yo na n'ubu biracyahari, uretse ko abenshi nyine makumyabiri yabaye isa nk'isubiraho inyuma ho gakeya. Uzi ko iri mu ya misozi isa nk'isubiraho inyuma ho gake kugira ngo irebe uburyo ki yarinda umujyi wa Uvira, kuko ubona ko imbaraga ihuriro rya Fardc na FDN bibafite. Mu minota mikeya rwose umunsi bwakwiye bafashe umujyi wa Uvira. Ubwo ni impinduramatwara twiteze, tuza kubona wenda ko hari igihe ihuriro rya AFD ryagira icyo rikora. Yego. Rikaba wenda ryakora kambaka, ariko nyine biragamaze kuboneka ko ihuriro rya Fardc na FDN mu ngamba nshya zikomeye cyane. Ubu nakubwira yuko aho hose harembwe, kuko nakubwira ko makuvura ya kabiri uretse ko ari muri teritwari ya Fizi, nakubwira ko na makuvura ya mbere yavuyemo. Yego. Bageze za Kigongo nyine. Kumva ni hafi na Uvira. Bakubwira ko imirwano iri kubera aho bita Kigongo na za Rusemi, niho makumyabiri ya Yinjiye nyine niho abaherereye, kugira ngo barebe uburyo ki bapushinga 23. Yego. Kiruke bafite n'imwe n'ubundi yo kwangiza ibikoresho byabo nyine bakabakina byo muri makumyabiri bitangiye kurundanya ibikoresho. Yego. Bigiye bitandukanye. Yego. Ibyo bikaba nyine bigaragara ko n'ubundi bamaze kuvumbura ko baramutse bangije ibyo bikoresho byabo hari ikintu byatanga mu kubakina ibyo, ndetse no kuba basa nkaho n'ubundi baba nyine bapfutishije kugira ngo badakomeza kwafasa urugamba, kuko impamvu yacu yaratangiye kwafasa urugamba bikomeye ku buryo isaha ku isaha bari bufate biriya bice byose biri mu ntekerezo zabo. Izi mpinduramatwara rero bakoze. Yego. Ni karite. Nakubwira yuko aba basirikare batozwe n'ababiligi batoroshye cyane, FDNB, impinduramatwara zikomeye cyane. Ubu rero nakubwira ko umujyi wa Uvira ubwoba ni bwose, kubera ko ibitero biraza n'ubundi, si ukuvuga ngo ni umunsi umwe n'iki, biraza pe. Ubwo nakubwira nacyo kora nko mu misozi naho abakomeje kugenda berekana impinduramatwara zikomeye cyane. Yego. Ndetse bigaragara neza ko n'ubundi aya madubu n'intare bashaka kuba barananiwe gutsitsura izi ngabo z'Uburundi, kuko mu gihe cyashize wabonaga ko bari kubatsitsura ku rugamba rwasaga nk'urworoshye, kuko iyo babageragaho byabaga ari ako kanya. None ubu basigaye barwana gukira nanone imirwano ikongera ikabyuka. Ni buri munsi navuga ko mu bice bya Bwitankuku, mu bice bya Bibogobogo, nakubwira ko kuri Puwezeho, urumva kuri Puwezeho ari naho ibirindiro by'imukiye, niko navuga kuko bacukuye indashe zikomeye. Nyuma y'aho basenya ibirindiro byabo byarimo ikarate. Yego. Urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Urabona ko hari bicenji ku ngabo za FDN ndetse n'ihuriro rya Fardc. Yego. Ubwo rero ikoranabuhanga rikomeye ry'ababiligi niryo rigiye kuzengereza 23. Yego. Ababiligi ntiboroshye, nibo basa nkaho bacunze kino kirere. Urumva amaginga bamaze gutwika amato ya 20 y'intambara akomeye cyane bari bazanye abiri,
bayatwitse ariko nta atari wenda muri operasiyo bayatwitse aparitse nk'uko bashaka kubona ikintu giparitse bakagikubitaho kompara zikakitwika. Yego, naho ku bijyanye n'umusaza uri gutangwa n'ibihugu by'amahanga kare wakomoje ku Bubiligi, Tanzania byo bihagaze gute kuri ubufasha bumaze iminsi bugenda butangwa? Magingo n'ubundi ingabo zo zarahageze urumva byo wamenya ngo haje iki, ariko impamvu Ababiligi mbagarukaho cyane nibo bari mu ikoranabuhanga, nibo batwara izo ndege, nta mwirabura utwara indege, reka da nibo bakoresha izo drone, ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga byose nibo babikora. Naho ku bijyanye n'imyitozo watubwiraga bari bamaze iminsi batanga byo bihagaze gute kugeza ubu? Na n'ubu biracyatangwa, nakuvuga ko mu gace ka Karimi ho abandi basirikare bohereje abo bari gutozwa, kuko bapanze ko nta musirikare uba bari ku rugamba nabo bari barimo batoreza i Burundi. Yego, abazajya gutanga umusada bo bari gutozwa n'ubundi, kuko bamaze gupanga ko bazajya bakoresha ngo bamwe baruha bakongera bakagira gute bakohereza abandi, kuko bafite ingabo nyinshi bafite ingabo nyinshi. Nakubwira ko mu mujyi wa Baka hari nka batayo nka 300, Karemi hariyo batayo nk'ibihumbi 2,000, bafite abasirikare n'ibikoresho bihagije. Yego, akaba ari bwo buryo rero babipanzemo. Uko ureba nyine urimo uvugana n'abawaza rero baba bihagiye urwagwa, baba bavuga ko isaha ku isaha n'ubundi batazigera batsindwa na 23, kuko bahinduye ingamba zo kujya barwana. Bamwe abarushye bazajya bagenda baruhuke, bohereze abashashe bafite imbaraga baze, kuko imyitozo bari bahaye ifatika. Yego, kuzindagisi ho agizweho naye kugeza ubu Bwana Safari? Nakubwira wenda nko mu gace ka Uvira n'ubundi birasa nkaho nyuma yaho 23 isa nkaho nk'ubwire uno mujyi abantu batangiye kwidegembya, ariko ubu icyo nakubwira bafashe aba FDNB, ntabwo namenye icyo bari bubakoreshe. Babafashe bigenyuze mu bihe buryo? Babafashe nyine kwa kundi baba barinjiriye igisagara nyine, urumva n'abatasi ariko b'abasirikare. Turatandukanya gute ko ari abatasi ko atari abaturage wenda baba bafashwe bari baragiye kwishakira imibereho? Ntabwo ari abaturage, kuko abaturage barabohereje bose bari bari muri kiriya gisagara cya Uvira. Ariko hari abaturage n'ubundi Uvira isanzwe yegeranye no Burundi, birumvikana hari igihe abaturage baza bakaba bahatuye, ntibashobora kuba wenda ari abaturage bafashwe bitirirwa gukorana n'umutwe kandi hari abaje kwishakira ubuzima bisanzwe. Mu bigaragara ni abasoda, kuko n'ubundi ntabwo wayoberwa umusoda n'umuturage, ntabwo wabura kutabatandukanya. Ibimenyetso mwe mufite ni ibihe kugeza ubu Bwana Safari? Ni ibigaragara, kuko bamwe batangiye guhita bahise babyemera nyine kugira ngo badahura n'uva gusenya. Kuko magingo ya nta mikino iri muri bino bice, haba ku ruhande rwa AFC haba ku ruhande rya Fardc, nta mikino irimo na mikeya. Ubwo bivuze ngo nta mikino irimo biba bishatse kuvuga iki? Nta gutorera, nta by'impuhwe ubu, kubera uburyo abantu bari kugenda bapfa, uburyo bari kubigira gute, nta muntu bafata ayatisobanuye ngo yidekarare amanika amaboko hakiri kare, ni uguhita bamucishaho. Nta bintu byinshi ku mpande zose, haba ku ruhande rwa 23 ku ruhande rwa Fardc. Nuko bimeze cyane cyane aba Fardc bo no mu baturage abakekwaho ko bakorana na 23 barahita babica ku bugaragara izuba riva. Kugeza ubu zakareho bimeze gute? Mu minsi yashize humvikanaga naho bijyanye na bombardement ya hato na hato. Kugeza ubu andi makuru mufite na yaye Bwana Safari? Karehe n'ubundi nakubwira yuko iri gukontororwa na 23. Yego, ariko abafafidese nabo bari gukorerayo ibitero shuma, ndetse barapfa kurasa ibyo babonye.
bararasa aho babonye, nakubwira ko hari n'ubwato bwagendaga barashe ku munsi wa Noheli. Yego, byateje akaduruvayi, bararashe mu bwato ndetse babwitira ko bwari ubwa 23 ariko ntabwo ari bwari ubwabo nyine, byaje kugaragara ko butari ubwabo. byaje kugaragara ko bwari ubwande, bwagaragaye ko ari ubwa Kiliziya Gatolika n'ubundi urumva wenda bwari bufite ibirango bya gisirikare wenda bigaragaza ko bwaba ari ubwabo ngabo. oya, ni ubwato bwo mu bwoko bwa Fardc, ntabwo ari ubwa gisirikare. Ubwato busanzwe bwa gisirikare ntiwabuyoberwa, ni ubwato bwa VDT n'ubwa Katolike n'ubundi urumva wenda ko bari bavuye, wenda barimo bishimira, basa nk'abavuye mu minsi mikuru bagenda. Yego, Bwana Safari, reka dusoreze ngaha, tugushimire cyane ubwo ukomeze udukurikiranire iby'ayo makuru. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.